En walle banarwach katin kontelat karodian. Take a plan mishari aleka kuma kirmiyadit. And plan more it is deeply disturbing nyona charnat. Ko plan mishari aleka kan kachikana ladano bikanari aleka kashaja to bantame plan more. Plan dien ko bikan wari bikan gatu ki bikan kanak. Plan money plan mi bej ban jelin ka jari poda me ko de konte ka ngai ko what exactly cha plan ke cha rele ka kuma kirim ya di kana lat kan warmo ban right kemen ya me cha lat ka gwase dan wude shal ke Johnson lu mu gor jana be ngaje no angu mi cha plan kan ne de ti de shal ka ti ja ka ci kana plan di ka bi kana care dawo di in a bari report and ban jeling ogwa kello da ko dob dande kon understand ka jam kajen disturbing report me ki development me lero da me rewi ka so dan ka kuma kirmi yadid wutte de man chal ke Johnson olun ka shanga jandang rawidang wan ka paikel ron kina dang rawi jandang rawid bakel te ka jom chalat mangai kon diale goje ban go charge be parwen ma changa do dien jawe chalatan Johnson lun ka chan jandang rawidang wan ka paikel moron kin dang rawid jandang rawid bakel chelar no ne ajana chwara te karame palyana chwara te karame palyana milanwar man palak ki nyanter ki ter aramdit yala no spare no life chwara te karame palyana mo kon chup don wore kwena raja mo kwena jedich ss pdf kana gwele force maladi ne ten raj me george me charling wi mon keliu cha chupten Jowe shetup kecha kam de nyaka la de nya gwelek force chaga direct jen direction la tup key order bishi order to bla to be bina jokono la de nemene ko de ila kana pick a kel mi chalar ken wala de jabi kana lat me Johnson no cha order mo shetup peno chwala tekan war mi palyene ka changa jandang ro ka pairo ron kina dang ro wi de jandang ro wi de bakel shiripo chaben video ne ama turne nuare video ne nuare shaman di shop jandang ro wi de ro te la man nuare sha kanak ke wona dang diok di shanak de ne kirma yadit ko dore da ne cha to ba kuma kirma yadit ka shanka jandang ro widang wan ka paikel ron kina dang ro wid jandang ro bakel wid shala Johnson loin kana Paul nang o de da ne kana to jan cha bi carry down tamma ka chan jandang ro ka pairo ron kina dang ro wid jandang ro chan wari kiaman war chu jandang ro cha kanak kamandang diok ti shana ka kobo ti sha pele no bia ba mo ka kwan an kwana mo je beten awd no nakana nuare keja chwan warnak ano ka kor me cha ga chol ka cha ga long ka makhar kun ke microphone ko chol ka ne ke ja ju no bia ana no mo plan mi chare leka nga kir mi yadit me shika na sholo shikana jugono biya mun ka kwan hello Jeremy shul ne kamiet shir mangai kona men to ko kore Chewten awde no ne de content cha no ngala men cha ga la duel la ka no ba la duel den ngwa mo ana show you nak ni re duel na me
jo chala the community tin kon shi witness ke CNN ano cha plan cha jere le ka kum kirmi yadit ano banware bakanak ki baga mo kariek so that is the plan mishara le ka kan ka korgon bar kula pele janan tama ano bana cholo no biya bai mo ka kwan mi cham yene ka bal benang na ye na me bejalong na me misha confirm no a serious violation ka international community ka human right no cha civilian cha de target doesn't matter be ni ki gwaden dana bitin ano cha de target cause la civilian la gangane ka shiwo de na de kanak so plan share le kama kuma kirmi yadi ta badan ne chong nuare ki goro je no banwar bakanak so ngoro kon ka jan plan me so a plan edit gor yano biaje link ko se report mud goliang by the way kanetin kona shan na kalaman nuare kana wunan nuare ano to mother radiant to mananathan to nya mananathan to gwanathan kana diala kona ya ne ko kum kirmi yadit ano taken ka god ndam che god jacob ken rene parka ne diala kondi yeken tes ne nuare kana ka dia dana shana ka chaga pel ka kwan murai kona tama ka jawa dana shalat walat ke investigation ko ba ngaja gwanu what exactly min ji to ga lengu ke mu mishare le ka kan na me amle roda mi yandi al biya ta kan aitin kon plan share le ka me kirmi yadi ta plan mi chore lot plan mi jak no ko plan mi chore lot gor jeno bu kon di al gui kamandanen men le roda gwazame ko shi kon di al kan ke tan wan chana kanen ti shala da kuma kirmi yadi ka do bu dana kan ka plan ka je ke share le ka je te mu goro bu kon di al ngach kuma kirmi yadi tiken ka plan to wan plan ke to ko plan yare le ka kan ka ko gon bar ka right now let's kan kalat an plan mo mi chala ledo ken ki do budan don chicken dia le keje bu kon ngaje no ken chicken plan la tok no ban wer ba ko tuk gonten kon tiketen no shit ko dia je chikon dia report chana je ling report chan ling was me report da ne shala no Allah would shall come Dr. Benjamin Bolmel chicken plan chicken real kan kenyam am plan mo wa plan mi ban were dial gon ti alen kon tigeten ba ka dil displays ke ba ka juiten ba ka dil displays gon ken dial cha goro biga nyur ke biga tik ke jang ki ke kumisa Sudan manyam en gorke kirmi yadit ka dob dan chare lekeje kana nan nak chiga naga chanang nan tame ja jojo gwan wone ne che kirmi yadit point kirmi yadit ka dobe dan e che bulmel che ja kwen ke je che bulmel che te ka plan mi chare leka ano biga nuare bikan ka dil nak kana ga ban nuare very simple ka we dan kan lat ke je manyam nuare ba ka jaka dwal ba ka jaga dwal ko wo ba ka bukare nyale ba goten kon tigaten ba ka dil buk ba ram mo muloga o ba mat ke jang ki ba mat ke kum kirmi yadit ba ja control ba ram mo ba nak ba ram da no go kiram ci dwal kan wori man dwale man ci dwala no jen cebla pat ko banwar baka gang ana bate kwi kirma yadit namo a plan mchareleka akuma kirma yadit for a very long time mchakula lasleden tama ka jen gwada te kontena plan mo me chala lede kir ano kana bolmel chwa bolmel jako jen ba manda anda longa lani bejalat ambul mel me organize do ba chere ale ka jelong chegu jeno ke nuare do ran bana ka ju ke jene keneri ane ken diala konen tigatin gweden konten chengatin no shirmai kono
ngay kon let's say the ngay kon area na content cheng content kon nuore la stene content cheng nuore tin ken stene diala to ba ko kon ngaje no ka gwatin kien bu kon ko kon identify ano guardian ke kan nuore ken lo ka kono tin yer ka kon kade te ka resistant ka boom yo misha ka identify and then bane mande kon let ka bande je kule realeka jit ko de kan nak de nuore kan shu tok shirmi gan to ko tam re loka so chigan gwada bumi jalung gana plan chigan gujeno balangu balaja re loka mo but kenyam ba kon identify ni o kanedi na ka kono kinedi luko kono ba gat nuore tin kontin chunke kirm yadi ba ngaje no kangane misha ngaje no ne diala content wen mo kanedi tel power tin kono chidot ano amat no kon ka gwar ken ke kanedi kon la kwar ken no ko mala gor ka lon kwante aro ngi kon wer la kon a gon jeno ba kon dek ano ka kwarun ni a dek kwarun buna kula we ko de ya control di ano ko na me strategy mala yos kan shanga gwanter gwanter la plan la jare la ka ko be control tel gwanter mu de benijen ka chang dara bor be ya control tel plan mu chariya la kan ka nyam do be control ga je ke do dan be ne ka jam so to gwad me jene Allah kume kirme yadi tiga plan mara ngai kono kondial okay chet plan da ngai kanedial awu ba na dominate la domination ki ba na force ki ba na displaced kabe military ba na ba ka target ne de content gwadamo kabe community kel ba target awa plan la lat ke ne timo to go be a control ke dictatorship so michi kana me ngai ka je long an 18 con titanium you know that tin tama right now kashi ne ka gwade da na share la kano michi aguje no te ka dor kel mubum la ja nywa ka ndoro mo ba tonga dial ba ka tul ba ja ga dor kwini jen take a document mishala ska social media document mo sa dub dialan kon bit tin ban wadda ka je chakar yalaka ka document mo ni chimen chala ni mandan e dung bol mel document me ne tin wandong de ran guje no she talk but the talk a plan very pure misha plan ke dangerous plan against the Nuer community Array document kana moment cha gor cha dup to content ban wada je ke chagar yalika manyam ba gwatin kona tikitin kan war ba ka kap tem la kona la no chale territory but kwale cholo territorial control ba area nan wore ba ka dil kap ba ka control kuma Mishaka control next move on ba ladjane bani to ba ka control militarily ba ka control a deshne mun wande ni ken ba de ni ken ba ka dark ba ka double ko chara bu kula luan ka jech jelat ke tamre doran konwara dia chane na ta territorial control le doran cha le cha control wi ka lunga shuk we can nasser wulangno ajini we ka fangak jin we ya kubon tama ajini we ka unity state godi ala ti cha control jang siga jang tin ja ku control but kan warin kona ya kok tin jo kan ok yene de kon la jimal ga kwa ne kela na ga giken na me malat ke kuma kirmiyadit banwar baka da potential ethnic division yan pain kun ten yene ko lan war baje dil dak ya bute ka mat tikir dan na mo already plan mi welet je welet already ano meda dia na political suppression ba kon technical gen point de en siyasaten ko ci kon bute ka mat ci kon bute ka lin karo dan ba kon technical kwar kon teniyam meda dia ba kon nyok mi kwar kon dawini tin tieni la local leaders baganyo kamu wa ko cook sika dan but they did that part already
telemungot so en document me men cha nyot ka cha ne ideal o ba nwer ba ka dil joch Raymondian ba ga juñ mundian land and tin ba ja control area ga makere ba military power ba ja increased ba nwer ba ga dak pugdeli ko chikan bitike unity and unity down to the nwer already tetin ta ga konal chiretan mi jini gujija telecon unity ja kon da ko red konwere ba communities ba ka control ka displacement ba ya joy ka ba ya long na gwadun ka kon yen ko la we kum no kum gwa chala wala kan la chala ta morede so ne me strategy ne kon ala kum kim yadit o ba connect o ba kon displace o ba kon control ramotuk de lebiti mene ne bume ba der ba ja doy ke dey akuma kim yadi tidmelet kan orade chika tong kon chicken gatul chicken kwar kon di chicken katul ane kwar kel right now shungo alanwere ko lar kan no chana kume chan jilin kume nga kume ran nwere kon kwiken kume ran kwiken kan pankela kume mu kwa control ram kel meteka do dien men jage ko nagine kumbi akol beter karodun jekelong man yam ko warga dana cha gorki document mo kan go the content ba control kum kirm yadit kan go the content nor community ticketen shit ka bentiu shit ka fangak shit ka kobo shit ka ulang shit ka maiwut shit ka longchuk go the reality katisha plant ano ba nwer ba ka dil kef ba ka dil control ba area ne ken dial ba control me ana ka ko bentiu angu mi chire men me sha doran ka bentiu sha kef me sha doran ka fan gak sha kef me sha doran ka kubo sha kef cha doran ko lang sha je control ja me sha mai u cha je control ja what remain and document dia na mo plan dia me shi work out already select so every document kana mo chiga right ka kwiko den wade ka boka method de ka bokarian yale de ka George Nerol Ethiopia de ka ocean refugee camp and that idea amasha plan kan ka chikan rale ko already no ballet no ka chikan to go already ne ka gwade dan chikan to alo banwer ba ka dil bok karen yale en plan mo resolve balawo banat bi ku chuch banat cheng ne refugee camp gwam shunyatin so to reality bi ka jia ka kon were ano so na me ba kon gujeno chi kon telo de ken ko tel chi ko dan lon ka mi kep ko rodan man yam plan jana jana plan jano ba Dr. Machar ba je kep ba je yen that was the first plan ishara like a bull mill ken kir mi yadit ke Michael Makwilwet ke won diale ko ken won jana tin kon lo ke kir ti lo ke dag Machar ka loy dien kelio awene ka kolma nyang juk are warga kan mo ko dag Machar nuor ke jela kwera positional ke jene key figure ka so Sudan politics so kale lan warba chagu jeno ne goro kom kirme yadit goro kom Salva Kiir me yadit so ba lele di ba dak Machar ba je dil ka ba je yen ba wi da ba cheka ka ba nokaka ba nok tongwan jen point da ba je gwan ka ba je kam da kene ne de kontilan nuor leader ko ken ba mo kere kam ni ken ko jen plan da lat ke Kiir me yadit ko bun wer widen babat ko medane shalat ke 2013 then ba mu den ba nyako mo kwaje coordinate ngai kon diale kur je tuong ne gwa ber Kiir me yadi jarama dane to kwergane ke 2011 plan already che jari ale kan me kwa independent kwa je jene kukan deni ken real kukan la trend dot ko ben ano kan de indi ala ko ken kan de ina diala to wona ka galweng ne chicken ga trend ala mission dia no ban wer bana ga dil nak bana plan ba real ka bana ka nak pen ka nang medit ko be number en ba kwa cha kon bo wi kwam ko doro ko ken gwa dum gi ken galo ka telot telem to ka ken doro ko ken so plan bol mela mo kana Kiir me yadi to succeed
cha dag ma cha la tok cha je ben yen cher me cha na ngani ga cha dang ro bakel ka pai diok cha re ma char cha yen ron kin dang ro jan dang ro dich pes dang bakel de tere te jen teram je ka je cha ga pe me na kwardial mi che kwere we kude we je ga je ba jong na no wi akut Museveni la kwar Uganda so mi che na me ariek mudit me dong chi plan mo gwa mi chare ga kan plan di no bi kan war bi kan kanak kon chika kon jako bi kon control militarily de ko la do ne a lady person right now be ka jang no no wal ne te ngwana kere dei ka kenware but right now ne ko na shingwan tama ka jang ka ne ko ne kan ga jur ti kan ga moy ka yo ke ne kan ga kok ka do ko ba nor ba ko le plan na ma chala military control so a plan mi ara ga kan mi mode ko ndi alte ngi ko di ne ti ci kan real ka gwano bi kan nuare bi kan ga dil nak and number 1 chetin channeling already ke plan a joga kon linga wo ba kon control militarily ba present dan ka kume kire de ka ba je yot pin and me dangerous plan milit ken so we mean that ala majority de right now ka jang ken kon de ke kir mayadit tin ko le shola no shwal ke national army ke South Sudan People Defense Force to be ka dora kel be ni dora kel mon ka jang ka nyok ko ken ke mo de diana sha plan ken o bi ken dit nuari bi ken ka kok ba ka kok ni ka point yoni that is also a plant ba ka kok financial ba ka support brand be dorbe shwa loko ko changa je no nuari ne de kana dwal ka lon ko kwarkin mi je kwarya do la no la jaling na kel cha gu je no the only way man bare leka to weekend the North community ba kwarken ba gadil kok and it already happened to kon ke dit cha kok to ran la ngenya ba jo jin no ti ram dit ko gat ko control ko bi kwan be chwa jega ti diere jen ka dor di da mo ba bi diere an ko men be kan ko men be ka ja so na meni ami jak mer dien gwasame nuwer ba cha mo kwa ka tol ke economic strategy adien guje tema re duaran telem le roda telecom development telecom shari telecom dual wall telecom dual gorga cha control ke economic so economic strategy cha jere al ko de ba control tem jen mu gene kwa kono ku ke jeme kin ya dit ko smit kon ka plan to wan ci ker cha konde ko so ka plan bol mel ken kir ma ya dit ku ga succeeding right now and meditin another way kwa kon nyoko mi kwa kon control ga je ke chare le ka bono ba nur ba ka da ka je odi ka nuari ba ka da ka bon to goal shabu no go buga te kanwo ka one political group ke buga te ka party kel sekir ka ba lawo no they have to join one political group ko ngeje no if you join one political group they will be more stronger bigger take a strategy ne to one take to begin all this blockage begin ka break ke begin ka dak so shikir so confusion che je create no but take ne to bokok to be make position to dit ko begin where ko ken begin ko lichenga jak na more a strategy which are leka ano ba ken ware ba ka da ko already jikira la do already te kon ka pan chu kudin tam te ne te ka SPLM IG ne te ka SPLIO ne te ka SPLIO kid gwang faction te ne te ka mashallah soma te ne te ka bonde kokien jikira she la do already a plan the mission to succeed no and plan mo ala no fake ki mi cho lat bukondi ala kon ngaje no ne me plan mshala na wal chala no wal ni ke 2011 kir ka chelet to work out more than decade ago the work out January aka displays la toke shaka nak so what remain tell do me ko remain so na me de kon dial tike ngitin ko en kir je plan ke liu che jere alika ka plan mo o banware ba ka dil
nakke ba ka del jo. That is the plan, the only plan lat ke kir mi yatit be all the area to content conwer be ka del nakke ba ka control to ko naga kwar kona be ne kana diala ko ken gwasma ana bana min je ka report de ne be biata man